Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course. Hospital training. Pinyo scholarship but 6% ka kam. Aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jinsiyo ka barek. But pila banleg group ban kuli da ka education loan. Pila aruban syukola ho number. Kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan. Arn riwe kandai pra. Kajing etap vote asok yang konstituensi kala long mataksngi ke sipau trek jumbang arja apulai. Kani kajing etap vote kelas sedang duduk kepor nyo bije menstep. Hadu mentah ke kenhun jok Batisi TV. Kadang laban poi dang syaki katu kat ni teli ki polling station kum semau maram syaduli syakrang bat syiliang dongki. Hakini ki polling station bengilalai ngiyo i bagi pajba ki lemi renti ban tap ya ke vote ke jongki. Maka kajing etap vote kalong kebayat bai ya renti. Gilayo aru banyak keran bat katu kat ningot kinong tabut bat hakrang gilayo aru banyak keran mau kortong jong kaseng HSPDP uba sandondor rentatiang kekenhuan jong Batisi kadang lai ru syaki weipat ki polling station ya kabangin sa pentep yang kham hadin Habuyel hada on de bundok pada ba pesta kuang makan buan lang le na da nang ada instrumen dan ada sudu le na da kamu sama ngap de ba le ale na ta na tu kenal sudah jauh ba le ha ta Kani ka eleksyon ka pamentat ngamla pan tikana ya no tang ba abang ipit ya kiri nang ya le nang ya kun de midon ya ka thong oi ya ta long ko ya ka jingkala na marah ban ipit ya ka NPP ba ki ke trelang ka chu teni pade abang ipai kani ka eleksyon ka pamentat long ka insar ka mi lupa kan hari ya ki paiba ki nong jit kan ka por ka pamentat ya kan ka konsis ayong ka jungi mungkin sarlong keladem lupa kan haka ki paiba keladem lupa kan langan jit sakibat don haka yang kasorkan ne lagi don haka yang persiakan kan ka samsnam ka pamentat hoy tadi pai yani kandidat uba meli uladep akan ka samsnam ka peladep hoy ubre ulong babaha mau basneu ulong babaha du kata-kata lam namar kawai pade kalong ba wat sikipaiba ni kipaiba ngem tep teh ya kata ka ya kata ka ba uli dia mulai ban so sekawai ka parti kan kamat kaban kong kalong ba
kabah kamando kalong ba baniada baniasai po assembly na konsakari berkejala ka jumi kan bawan ra ya ka jingkala kan umbah ka jing tek sate merau kan komba ni kemungkinan kersian kemungkinan pai ba paling ngempo ada ta kabangi ngin satit da ka sala ni da ka ngin sipapan bor hanu re hanu kalong ba ka jing sutu simat kan oi ya kata paling ngam dati bahaya ta bisa ka jorne kam kabul le ka dia ngam laban patan ngam ju kami sekali ka election mentah paling ha ka jing sutu ka nang sin jingit klip ya lade ka jamar ba in wan ban Tadi kabut. Belum. Sencar. Teng janga ka bin kong di web star korba masuk sa sa so po mat kedang day sin min kong yang abang nyo vote kong mat ngam dan sudan tikman kita kini ga si vote dengan nang ga job mat ro ikito ki kena ki barang yo vote kesini ke bin kong makin benne na ay ka ne ga si vote ki ini kira Ketong tengah dari tahun susah karjana ngasa halang pings nong. Datang dari tim kebenar kong yang abang yo sabut dan kepat ipi barok kisang naik ba idai hapan yo yang kene kebentar memang kembali lapan dai ida kibo ada sibun. Keteng jangan ada walam bok taba masa dan pings nong. Ada ru nak konsentrasi soyong. Tangayan kene nama yo kabut ka banikong kada kasi naman kong jangan ba yo betap kene kabut. Instoro ibai samla ibayon kau ikut dia berwan semat dia berinstol dia nama berkata kau hak tinggi kumba ka India hi kalau orang right to vote tahi ngap instoro ipi samla bikin wan semat sama kata kau hak tinggi main besar tu itu kan dia tinggi main long menjawab ke jawab tahi besok Keteng cuma kada yang sini cuma sekolah mau lah sebab excited mana duk menyun bersyiat nggak isyam bil abnya mau bangun nggak berkap itu kabut buat kada ya siang tu bangun kongki pas buat ha bangun nggak berkap ni kabut mau kerja awal saja kalau waktu dia bangun jet itu mami kat mau balak bangun rak kumbun ke development di constituency dia kata nama Mentai itu semua kajing jenjang ini salah menguatkan macam. Sing kebeningkong dengan haka nado banga yo bangan sebut ini sing kebeningkong banga yo kan bat ya kan. Yan. Fikir. Kepat ini ke baba. Kita pak ila kajong kabut pakin amsa ban pendida. Haka pisah. Sige no. Kuli sibuk ni kata, kumpa pitip mentah kasih kiri jing tabut dia po soyong konsumsi, but kumpa long mentah kalau very much positive bah kani kiri jing tabut nomor ba percentage tu kenang kiu kenang mi kita, dia lebih mulai ada bentem, dengan i bah kipat bah kia long kia mi bah banyak tab dia kani dia kabut ke jongki, bah kani election kumpa mentah. Oh let's see bah, kalau tang marway, dia kai i pada jaga kerja sirham. Jogi ni kita song jongi bakin yawan segi polling station bakin tab iki vote ki jongi election campaign ka jonga kade bagan nongrim jogo SPDP bagan nongrim ka banga kumu brio ngaju yang bangaju porta beras kata kawai habang yang hagiden san penyelap election ngam ju dan por ban kentho banya penisi brio ban penyadat ban penyurut lani ban kinu kentien ki ban kentho yau kertong simet lani yano simet hari ka thong ka jonga kalong issue politics campaign kamut ba nga kren bat nga khana iki siapang da kumno banwanra iki jingin tiu hakaliang kayo kokot nakabenta ki nongrep ki jongi nakabenta banwanra iki school ki bawa ki snong nokondong ki jongi kamtam kuma pp1 sing ki jaka pi kumdo ko condition joki school ki jongi kilong
nang taru ke road infrastructure ki surok ki lenti ki singkin ki blajat ki blapra tingi i bahkan ni kalau ke ke kebangan don kam dengan yo ya ka majority hak tak halak terik kalau ke kebangan nang la ban terik kambahan nak ta constituency bad hak juga poru kalau ke jingai nak ta ka bandriu pinga kayang la ka jong ka dongrim bat rekat ka parti ka baka kayang kompa PE gibi ketong kibaya kun jangan di election dan isu hani tang banyak tho tang banyak bandriu Henry upai so yung konstitusi hibarkowe utip yakino kibreu kumkino kibreu kibaki kin pa assembly banlong kita mi khmat nakabenta ka so yung bat hagaju kopor nila kwa sisa ya kajingkela kabak kita kwa sisa bat kita tang nadu ka donot berkata kan long lari kijit yo kotong jo khusus PDP banga ngayeng hagani ka kenti ka pemerintah Jika jingkala ngidon kam ni ko ya jingkala hagani konstitusi ke jongi kalau ba ikijum ke jing perkhat ke baki briu kin pej ya election ke bakum kan omdei ke jing ben ke jing ho omdei ke ban ya kan tho briu ke gatai handring ngakwa berhikai riwi ke briu bagi election ke ban jit ikinong elam ban jit ikinong elam khnang bakin la ban ai ke jing syakri yaki ban hagaju opor ulong member of legislative assembly komut ula ban don hangta ban thau ki an ki kanun khnang ban long ke jing sngai nak ban tak jaban riu ke sit ki barokoi pi na nadu kisnem ki bang don ha parti hapo ke jing hikai ha du por ter sidrong are khat saw are jar khan riu are khatra ngaldon hakti hajan ringkal bagi ba aden mila basayomon ha du por bin kum president ko parti ke jongi alio shibun ke jing hikai khamtam habede bat clean politics campaign ke jongi dia hadu mentam benderu ngamju hikai ki breu bangan pendon kam nya kata pisah namar kani kalau ke bangang ju khun man ke sngi man kapor da kum ben pensuthu ik pajba ki jongi khnang bakin pej syakta ke politics kum kata ka kam ka bakhoj bat ka ban la ru ban pen khoj ya kani ke bala jopo til dangi nang pendon kam kita ki money power muscle power kum PPE hang ni poso yang konstitusi ki jongi ka state government machineries hang ni barok klai herlot wat chief minister hagi kendong ka sirot ularung deputy chief minister ki cabinet minister ki lahir Henry ki pajba kinam kwa ya kata ba kata ka jingwan ka jong kisit ngi asngi hangde kan long ka ban punjab election ki Henry ki paj nong song jo soyong khamtam ki khon samla ki pej showno ubreu ubas kham ya ka nongrim bat ubom kwa ban penjaban ya kan ni ka politics ka bala i kuma PPE ka bala jabo shaba pala adu kata-kata